Dobar dan ljudi, i ja sam MC Diamondcraft. Ja sam novi youtuber i oprostite zbog ove napetosti, ipak mi je ovo prva epizoda, pa znate kako je to. I mi ćemo zajedno snimati Minecraft. Ajde već da počnemo, idemo create new world. Znači, nazvat ćemo ga Diamondcraft Survival Let's Play. Survival Let's Play. Tako. Pošto nećemo uzeti bonus 6, to nam ne treba. Allow cheats off. Game mode survival i create new world. Evo, nadam se da ćete se dobro zabaviti sa mnom. Nego idem se ja prvo predstaviti. Evo, ja dolazim iz Zagreba, imam 15 godina. I volim Minecraft, to mi je omiljena igra. Ne volim modove svakakve, mislim da je to malo glupo. Glupo što su ljudi to izmislili. Ne volim skinove, Steve mi je najdraži. Evo, spanjali smo se na ovom području. Pa dosta dobro, ali ovdje imamo ovaj stari oak wood. Nema veze. Ali možemo naći puno gljiva tamo, to je dobro. Idemo sada mi prvo uzeti malo drva. I onda napraviti alate. Tako. Idemo uzeti ovo jedno deblo i onda idemo napraviti sjekiru pa ćemo uzeti još malo. Tako. Idemo sada prvo napraviti crafting table. Znači stikovi. Jel to? Ne mogu vjerovat. Ne mogu vjerovat. Kako? Odmah na početku. Svašta. Kako je došao odmah na početku? A nema veze, ubit ćemo ga. Šta ćemo sad? Tako. Idemo se riješiti ovog skeletona. Umri, umri. Može nam da armor odmah na početku? Ne, samo strijele. Ma nema veze. I to je dobro. Idemo sada ubiti ovu kokoš. Tako, da imamo malo hrane ipak. Ima još tamo jedna, ali idemo mi prvo uzeti malo drva. Evo, saplinga smo dva dobili. Na mom kanalu epizode će trajati po 20 minuta. Tako, taman. Ni premalo, ni previše. Ono što sam planirao s kanalom je snimati stalno. Nisam planirao snimiti par epizoda i onda stati, više ne da mi se ili tako nešto. Osim ako me neki drugi razlog za to ne spriječi. Slobodno se subscribe-ate ako hoćete. Evo imam ovdje krava. Tako, idemo ih ubiti par. Zapravo ubit ćemo sve. Sve nisam planirao ovdje živjeti. A i ovo je samo let's play svijet. Ovo je tek početak. Nećemo ovdje ništa posebno raditi. Ovo je samo prvih par epizoda da se bolje upoznamo. I tek onda ćemo krenuti sa pravim survivalom. Što se tiče servera, bit će Hunger Gamesa i bit će Sky PvP. To je Sky Wars. Tako. Ima još koja, ima je gore. Ima i jedna dole. Tako. Ajde, krava. Ovo je ostavila dosta. 16 komada. Pa, dosta. Idemo, joj, malo je zalagalo, nema veze. Idemo sada naći neko sklonište. Učinilo mi se da sam vidio kol, ali nisam, izgleda. Idemo ovuda. Možda nađemo nešto dobro. Idemo uzeti malo gravela ovog. Malo da imamo kasnije za strijele. Imamo već pera, pa možemo napraviti strijele. Tako, dosta. Dobili smo odmah i 2 flinta. Ma nema veze. Idemo sada vidjeti gdje bi mi mogli živjeti. Ovo je sve neko malo čudno područje zbog ovog tu drva. To je meni najgore drvo. Zato se ništa ne vidi, nikako sunce ne prolazi dole, ništa se ne vidi i puno se mobovi stvaraju tamo. A naravno ne želimo da nas stalno proganjaju mobovi. Idemo tamo
Wow, skoro sam upao u špilju. Evo odmah coal. Idemo uzeti malo coala. Evo i iron odmah. Super. Nismo mogli imati bolji početak. Jedino što smo se mogli spavanati u boljem području. Onda idemo mi napraviti bolji ovaj kramp. To je pik. Čujem zombija negdje dole. Nema veze. Doći će. Ima li ovdje nečeg? Nema ničeg. A ima ovdje. Ma bolje ne. Pokupiti. A imamo kola, možemo malo osvijetliti. Evo torčevi naši prvi. Ne kol. Ma je. Sada ćemo doći pod njega. Nego idemo mi napraviti ovo. Ima tu zombija. Ima ovaj. Nema veze. Idemo sad uzeti naš prvi iron. Evo ga. Ovdje ima još jedna špilja. Ovo ćemo zatvoriti da nam ne dođe onaj strijelac. I idemo gore. To je skeleton da nam ne dođe. Crafting table smo uzeli. Možemo ići vidjeti gdje da napravimo svoju prvu kućicu. Wow. Ovdje je još dio te špilje. Ovdje je... lijepo, lijepo. A moglo je to biti bolje. Nema veze. To ćemo sada. Evo, negdje smo na pola epizode. I to je odlično. Ne bi se ovdje spanao. Više ne možemo šprintati. Gladni smo. Ha, nema veze. Napravit ćemo sad peć. Evo konji. Super. Sada nam još samo treba sedlo. Za armor ćemo se lako snaći. Idemo pojesti malo hrane. Da možemo malo šprintati ipak. Tako. Žao mi hrane da kad ispečemo dobijemo duplo više. Ovi hunger barsa sam mislio. Što ima ovdje? Niš posebno. Jedan skeleton ima. Zašto meni uvijek dođe da se moram boriti u prvoj epizodi? Uvijek je neki fight kad ja igram prvu epizodu. Nevjerovatno. Daj. Evo ga. A šteta nije nam ostavio ni luk, ni kosti. Wow, čekaj. Gdje je sada bilo to? Ne. Tamo je bilo kola. Tamo gdje je bio taj skeleton. Ma nema veze, idemo mi dalje. Imamo mi kola sa sobom malo. Nemamo. Ma dobro. Imamo torčeve. Možemo sve ovo poubijati. Ovo je samo let's play. Nećemo raditi nikakve farme, nikakve ogromne građevine. Nego samo neke male građevine i tako. Samo da malo preživimo, malo se upoznamo. A onda krećemo sa pravim survivalom. U kojem ćemo raditi sve što možemo. Hej, di bježiš? Malo mi laga Minecraft, ali nema veze. Nije to puno. Baš ovdje nema nikakvog dobrog područja za život. Sve nešto loše. Ovo tu je tako osrednje, ali nešto treba bolje. Idemo malo šprintati. Evo nam još kokoši. Imamo hrane kao u priči. Ovo izgleda ove kokoši stvarno liču na guske ovako, ali nema veze. Patke guske. Trebali su ih malo ljepše napraviti, ali nema veze. Što ćemo sada? Ovdje ćemo živjeti. A i već vidite, sunce palo. Tako da moramo negdje se snaći.
Evo odmah ovce. Za naš krevet. Šteta što nismo na verziji 1.8. Da ovce ispuštaju vunu. Ali nema veze to. Evo ga, 3 komada vune. Imamo ovdje neke svinje. Njih ćemo još pustiti na miru za sada. Njih ćemo u sljedećoj epizodi uzeti. Nego idemo mi napraviti kuću. Joj. Koliko ovoga ima. Ako čujete neki zvuk, to mi je komp. Već sam dugo na njemu, pa se malo prezagrijao. Nemojte se ništa brinuti, to je samo ventilator. Ima jedan ventilator, pa trebamo ugraditi drugi. Evo ga. Mi smo se ovdje uspjeli snaći. Evo jedan torč, drugi. Evo vani treći. Treća nam malo drva. Idemo još zakauzeti jedno stablo ili dva. Joj. Evo ga. Mislim da će to biti dosta drva za sad. A vidjet ćemo sve. Sve ćemo vidjeti. S obzirom da imamo irona, to bi trebalo biti dosta drva. Imamo irona, super. Idemo postaviti ova vrata. Da nam ne uđu mobovi. I idemo mi napraviti krevet. Pa ćemo odspavati mirno. Znači krevet. Treba nam ovo. I idemo. There are monsters nearby. Gdje jesu? Joj, idem ih ubiti. No, samo da nisu skeletoni. Ili zapravo nema veze to. Idemo mi tamo malo dalje. Pa ćemo tamo postaviti krevet. Evo ga. Tako. Samo da se sad ne spavamo u zidu. Dobre. Spadali smo se. Joj, ono laga. Spadali smo se iza kreveta. To je dobro. Idemo napraviti peć i idemo malo ispeći hrane. Gladni smo već. Hunger bars nam je pri kraju. 26 komada raw chickena i 16 komada ovog bifa. Sada idemo staviti brč gore. Ovo dole. Čekat ćemo dok ne dođe malo ugljena. Ima ovdje nekog moba? Nema. Bilo je nešto prošli dan, ali to je ipak prošli dan bilo. Koliko imamo pera, pogledajte samo. Evo malo seplinga. Ovo je dosta lijepo mjesto. Evo i tamo lava lake, vjerojatno. Da. Idemo u našu kuću. Nadam se da je coal gotov. To je charcoal. Nije to coal, to je samo charcoal. To će nam malo ovih točeva. Idemo staviti peći ovo. Meso. Tako. To je izgleda izlaz za van. Da. Idemo to zatrpati. Da ne bude otvoreno u našoj bazi prvoj. Ili kako ćemo to nazvati. Prvo sklonište. Može. Meni se sviđa. Nije baš nešto veliko. Sad ćemo to produžiti malo. Biće puno bolje. Trebamo ovako da možemo spavati u krevetu. Zato jer ako smo 2 bloka možemo se probuditi na krevetu. Pa se onda probudimo u ovom bloku. I automatski umremo. Tako. Sada idemo uzeti ovo hrane. Idemo malo majnati. Tako. Sad će nam stone pick.
Oj. Nadam se da ćemo naći nešto erona. Na kojoj smo levelu? 79. Pa dosta previsoko malo, ali nema veze. Idemo negdje do 60. Danas nećemo ići... Oprostite, ispričajte me. Zvoni mi telefon. Evo me natrag, oprostite što su čekali. Idemo mi nastaviti majnati. Fora. Dobro, ajmo zanemariti to. Idemo dalje ovdje. Na koji smo na levelu? 73. Pa dobro. Za početak dobro. Joj. Epizoda će trajati još par minuta. Tako da nema mjesta za brigu. Ajde da bar malo nađemo irona ili kola. Šta god. Ajmo iron. A nema ničeg, nema veze. Ipak level smo 60. To je malo treba malo premalo. Trebamo biti barem negdje 50. Ali nema veze, s vremenom ćemo doći dole. U sljedećoj epizodi planiram napraviti veliki mind. Tako da ćemo moći nalaziti dijamante. Evo, baš sam ovo ispeklo fino. Idemo napraviti chest. Joj. Ajde. Tako, oak wood. Znači, idemo chest. I fali nam jedan wood. Znači, imamo irona. Naravno, to ćemo kasnije ispeći. Kada dobijemo malo koula, kosna ne treba, možemo napraviti chestplate. Znači, chestplate, tako. Gravel nam ne treba, flint nam ne treba, leather, seeds nek bude unutra, raw chicken. Uzet ćemo ovo malo sa sobom, nećemo sve nositi, što je tako umremo. Znači, treba će nam novi mač. Cobblestone ćemo ostaviti, tako. Strijela nam isto ne trebaju. Stick nek ostane. Feather ne treba. I tako. Evo ga, malo smo se organizirali sada. Idemo sada napraviti mač. I idemo završiti epizodu. A mogla sam ma nema veze. Eto, to je bilo sve od mene. Nadam se da ste uživali. Ako vam se sviđalo, ostavite like. Ako vam se sviđalo, možete se i subscribe-ati. Ja sam novi youtuber. Imam samo za sad 2 subscribera. Nadam se da će to porasti malo. Počeo sam snimati samo iz zabave. Ne da bi nešto puno ostvario. Nadam se doći do 100 subscribera. I to je dosta za mene. Evo, hvala što ste gledali. Doviđenja.